Ya, aing dia juga ketinggalan gawe euy. Oh, ilana lumayan deh. Lumayan. Mulai cek atuh ngilu gawe bulan euy. Jangan bos bulan geus kajajanan tuh. Ayang gawe. Ya. Oh, gawe ngarek. Naon euy? Ada di gugum. Baju. Oh. Beda gaji lah kan. Ini bere lah jangan ngira apa. Sebenarnya euy orang enggak butuh pisan ya bukan mah. Gawe naon ke daek urang main. Oh, itu tuh gugum itu. Mana? Tuh itu. Itu kan ini sama hujan teh. Itu tuh anu dua, betelaan ikan pinya. Oh, itu. Mau lila sama hujan. Oh, sok atuh lah. Datang. Ayo. Coba jadi dapet di mana caranya tuh? Ayo Pak di Ayo bisa. Nah Gusti, aing keur pagawean teh tegar normal duit teh. Alhamdulillah menang pagawean. Udah bakal kajajanan aing mah. Alhamdulillah Gusti, Agung. Anu mana aja? Oh, itu tengah. Tengah. Lu aing marah poin teh. Oh, sok ngaraya padinya. Lajuan aing menang pagawean kudu datang-datang kieu nih. Kumaha aing mengurang ya. Kajian penting main mah duit aing mah. Anu mana jangan tuh ya teh? Anu dua eta anu lah, engke diganti. Oh iya nya. Oh. Balang sak imam menang pagawean teh. Sugan gede gajina lah. Mana gajina jangan sodorkeun. Mana naplok di dinya ganti bungkan gitu teh. Berasok naplok. Ye, aing kudu naplok yo. Oh, gitu bener gitu halus.